ner mala kenyam kana dial content barwani lingwa same biya kamal ka no online tv channel ajan gwas danan bane leratin content talk bane kaling kaja an wala shanka wal baro ka paidich ron kina dangro wirjan dangro wide dich bantin kon lat karodian rewich ka so sudan bane kaling kel arektin kon charalat ngarte changar manitin diala kon to tamare doaran kon de kon jwal kanware bantin to tam bane kaling kan konon yami jiram jadid ka Noor Online TV channel gore jen wujin der subscribe ko de notification bell de jetwan ka jan gwasa me gore jen oba kon nyot me chala de kirma yadid bana kolore right down. On the eve of 16th May, I wish to remind all of us that tomorrow marks the 42nd anniversary of the 16th May, a date imprinted in our national collective memory as the beginning of the long and determined struggle for our freedom. Gwaye ala kirma yadid gwasa me malade lar ne shenge dane shi me shina ngar ka japana la shanga wal bakal ka pai di ron kina dangro jan dangro di ka taye dane shi kume me she de shere ala ka shu ken ne ri konti la jalam ni ka sudan chu kan kama ka je ka 1983 kirma yadid gwasa me ngai kondi al madana ci to ka ja me ci to ka ja jana kirma yadid ci kondi al ngajano shala do jana sheliu you and video payen nen gwasame e video de mo ngod banjan kan nga ja gwan go mi ram ngo teka ki chiram ngo teka kon video ma ko je record ke on 15 May 2025 shanka wal diech ajene ko record ke ja kana record ke shanka wal bakal tele message mishe barar ke ja mishe waka dung dien ala pitch ndana kule ditin man la gorten shalka president kira address of office of the president republic of South Sudan la page ka social media de jego no a video mo kwa record ninke May 15 ala tel video radio mi jikane release nyok en kum South Sudan lo chete ka 2 day ka shenge de direct je on 16 ala pan de jenen re wich ka South Sudan ne ideal publicly niam ne dial ko shang mala ngar ke ne dial kan kirma yadi kana George manjang nas ko dierna la tokono kirma yadi point de chapel ko video kwa record before a telemission en lat na me militant humanta mongoda kan kir kana no George ne de counter right foreign minister ne de contin la mar kam South Sudan kan witen ko ken la jalade akane kono rajando kirma yadi kana liu kirma yadi ngoda letka you can video non kono fay kono you can ko release ko can release ke 15 May 2025 shenge dane kuna letaka o ichi kirma yadi riche liu kane di konte lade ke jikenya take politician Kenya Michelle Mohammed jaramadane na rajando ichi kirma yadi cheliu chwachu ngaje no take muto ka kirma yadi chukon banyo diga no kirma yadi go ke jen no jen isere teka ke dong teka bot ko jen ke jen bot ngoda dul wal jala do jen se Japan ke se tool ke ngai kon jala jale je la jale shi chuje lo pone chapol antama kirma yadi jala rami kana barar teka 2 days antama ano dong wala ke shang wal baro me ka paydi dong jen bela barar balu go jen o me ramete teka la to ke je teka ngoda kan kon ngaj bat video pay kon ne video mene kwa je release nika shanka wal de che shang wal bakal tele video misha release ka Facebook page en ba ngoda tele misha na latten so me jang ne ideal ko dier nano kirma yadi je point de chapol jome dara jom de ko kon dial ko de kon madan lero de kir de kon ngach madien bana ngai gwasa me ko re ko kwide ek ma char ngoda lwak yena shirem ngai kona jen yene dane sha yene shumana tamongoda kan kamrar do no pol point ka do bana chalat keja amde kon lat gwas me da jen ki May 16
2025 me Riek Machar amache struggle long ko ba South Sudan ba jek again father of the nation, father of South Sudan. She would shalka me John Garang de Mabur, no, Chejan, but Dr. Riek Machar Jaramadana chile along. You know, Jang tell me she kana lat ke kwi Dr. Riek Machar ke jen May 16 me ko ne shang la ka lat ke no ne te struggle. Go Gorne founding father. Of course, John Grang the Mabioteten, William Nyon Bine, Carbino, ne, Kennedy Alticton, but Riek Machar led along no basos done by Jack Kennedy Alcokian, Dong Banoten. Young Telami, Chidak Riek Machar, Kek, Kajan Shanka will buckle kapai, the Ronki the Dangro and Dangro with Dijame. No, a Kenyarian care Dr. Riek Machar, Gakan along no mummy. Ngot ke Dr. Riek Machar teka kene ngume ken Dr. Riek Machar ken liu we can ode Dr. Riek Machar de liu shit ke lia dan chiliu ke John Garang de Mabur ramo piane jen kere ala nyok na ka kuma Uganda yuwer Museveni jaram dan na ka mukte ka gak de kan wo gak de gang ken ke kum Uganda ka ngoda ba kum Uganda jen ko ken yusen tema ko kan de nikele la jakwa no er ko arabnak mu Tegram de remember ka let go ten kone let ka South Sudan Dr. Riek Machar ka janote re tijen a chang no da ben publicly bolo de lenen ka jan chang wala ko nyodien go jen chele de long a chang bala loy luak yena kan lel michit kana mo ku je mo nyirien ka Dr. Riek Machar jaka ko telem bi kenalat ka Dr. Riek Machar jome goro de yene nen Kashanka Walbakel, Kajan Paidiron Kina Dangro, Irijan Dangro with the DH, she General Wang Chan, Tian Kene, Rameshi Karamadan and Cap Ram Kabulang, okay, Kia Commissioner Dungulang County, General Justin Nial Batuang, Kanating one, Kokian, Kashanga Walbakel Kapai DH, Ronkin Dangro Jandangro DH. Chika ngar ke chika celebrate chika shong waskel team Canadial te shukum South Sudan ke spele chika na jako bajajak chika nyur kel ke chika shong kel ka do badana dong de nyone dial no kume South Sudan chaja jik lora bang jaka jako chine tungwan chika rodian martin ke chika struggle ko ba South Sudan bajajak cha roja mo chaja lad no chijarol wang chany Tian can commissioner dungu lang county man pai kwan she can celebration she can a lot cook and na nyodo aron kina dangro me wijen dangro DH shangwal bakel kapai DH me nyo the tai da national struggle ka je ko ba kume South Sudan ba je jen ta dan entitin ka jo che kalat gwasame la general wang chan tian commissioner dungulang general Justin Nial Batong kana ne tin wan ko ken ka jen changul bakale pan shi ka chong kel ku kan ne dia le kon te shilu ke ne ritual ke ero kana heroic ne re shi le long ko ba kum South Sudan ba je shi kan kalar tezwa ka shi kan ka honor ke je kan ka kamlut ka taye da ne shi kan let ka jelong ko ba kum South Sudan ba je ngai kona lungo no en chang mo chang historical day kane tung wana long te nyone dialan kon tin shi led long ko ba South Sudan ba je nyu de jeno ba ka kamlus ka ta da na shi let ka je ne tung wana long re wi ka South Sudan te la general South Sudan shi ken lat me gwalong shi kan lat me jang ne dial ko ba kum South Sudan ba je Nishang May 16 la celebration la jalatke commemorating the day of May 16 1983 dane shitwalk me ku South Sudan ku kan struggle ku ba South Sudan ba je gorno ba je men kwalat gwaseme en kume dung South Sudan chika rodian mat ka gwada dan ko bi nyin ke kume dung Sudan agenta ye dan e shore lat ban nyogo kale rodian mende kon linga jan gwasame man to gwasame nuari te kane tishu jalong ne kon dial kon la nuare ngai ne jen go ti shang chebech ka kon na mena dara manana to rei wi kanasser jen gore de ko remind ke jama na
nuore teke nei ti shuja long gwasan che jang ka joitin ken nuore tin kon ti lo ke nuore ko jang churen mat ken ti kon ti la nuore kon e chicken ga gup no nuore kon shen ken re pini ke tiegne cham nyiska gada men ne ideal tindit dong man kana dong wune tele ke min misho ma sham kana ko ngai kon no jwatte ketin colorateten no ngai kon gwa no shukuma South Sudan che dul che ga chwa la kuma jane SSPDF ka shawok no rebo ke livestock che kana krenial bejelong kan an kuma South Sudan kel kan de kon shol kon ken no wew ke kan de kon na kan no ko no bu shu jan wala dienen ka turno mon no ngum la rode den te kule kan no nei bi shoydan kon e kon shal no rebo to ko jamo ko ngai kon gwa no cha kon kuluk ne de kon te la no re kon chikele gorno dongde kon tek ke de kon shenga gwa mane kon nya mane kon gwane kon eneran antame te reichu kamandit kanasar komnen kon gwada me nasar ye nyoga ke turne me adien turne me de nen go cha ke ame cha jere ale ka so e chojanda na shush kane kon panya me kume jani tel mu gambelet ka kon okay kume jan be jan kon jaga ja chuch ko che kontin jeg de ale kan ti kan kala chane kanen anyok kume jane go no ba kon dial ba kon na ke ba kon bat dino kwai ke je netin kon ti lanware dumishun kon kel ka kare shu niti ti dara gwalon ko de kor ngaje no men naka kon tel mat kadan kon gwante ala kon aja ka tere dan ka janam dan bu kon na garun la kora guje no de kon te ka ye de no gwanter mutin kel mudam mor ka nyi mor ka jana we jinang rar gor jino ba jinna ko be kula te ga benefit ba kama ko janda na to ta men war moy ka yo ko bugun war kula nak ku kon te ka kwar shu ko de te tere kuma ka South Sudan anyoken kwar greater penal state kan yung ngaje no war kwang shora le war ka jaram dana jegde ja ba na bunak na ka gad tiene buko na ka chemical na momreten ci konen tamre wi ka fan gak liu nan chang karam nan te ka jongle la kwara nga e wun wara doctor gay ko kane dialati kane konen nakka kon tin ci dier ko de nur de ka wede jo me jen jo ran di nyoga yekel an ban nyoje mum de dien biate kamal bye bye